Svima, moje ime je Lana i sad ću vam ispričati nešto o osnovnim komponentama krvi. Eritrociti su crvene krvne stanice. Oni su važni za prijenos kisika u organizmu. Leukociti su bijele krvne stanice koje štite organizam od bolesti. Krvna plazma je prozirna žučkasta tekućina koja ima ulogu prenositi elemente krvi. Trombociti su krvne pločice koje su važne u procesu zatvaranja rana, odnosno u zgrušavanju krvi. Kada se ozlijedimo, stijenka krvne žile se ošteti i kroz oštećenje krvi izlazi van. Sad nastupaju trombociti koji se nakupljaju na tom oštećenju i zaustavljaju krv gdje onda nastaje krastica. Koliko čega ima u našoj krvi prikazat ću vam na ovom crtežu. Veliki udio imaju eritrociti, koji su crvene boje i zbog čega je naša krv crvena. Dalje su leukociti i trombociti. Njih je jako malo u odnosu na eritrocite. I na kraju, krvna plazma ima najviše, čak i 55%. Nadam se da vam se svidjela moja prezentacija. A sada ću vam prikazati jedan filmić koji će vam to zorno prikazati. Pozdrav!